Apa? Siapa Baab? Oh, jaklah man. Kau jatuh? Siapa jatuh? Baab siapa balap-balap? Jangan balap-balap, jatuh lah tu. Sikit-sikit aja. Sakit dia. Anak nangis. Anak jawab weh. Siapa tu? Tanya apa? Siapa pegah ini? Inyak pegah. Cik ayah lihat lah. Empat dah yang sakit inyak jatuh. Dah ayah kalan. Coba lihat. Mana? Dah. Mana? Nak debit darah? Dah.